Total lockdown wa ka total curfew ko benar da ka sarkar Meghalaya hawaro ko wiki chela bat kam chok le hapo ka rilom chan tiao maya yong I da man skiat ko ka jing snya si ko kro ane da man ko ka jing yam ru ko kro hapo rilom chan tia kam tam ko yoi na do kinong chong yao chong han na do kinong khi mala bat ho ko unyi kam tam chaki driver ku maya yong I dap skiat in men se ni wasnya khia kejut skiat men se no pai yaki bom yok de ki ulai ka mai bo bo yaki chinge wa kam hagin ki por ki wa ka khlam yong covid-19 nang chur ko la de le percha ki ye sarkar la ha ki ka mai ka mo li ka mai gele ki bor yong sarkar dau pensitom ki wa dau ye gele pha phan bat huwa ha ki chong ha ki yung ki sem yong ki khom le bo ko ki cho cho ki chinge ko kro ni bha ha ki perkhat kamon pendap penbiang nei won yo poisa uthet bam thet di yaki khon ki kiti kyong ki ko em hayong asem mar ho ka seng all jantia commercial vehiculation wat nei liang yong ala kaung president yong ka seng ne ga sngi so tri yong na won ru archar arhawi de yo lai bo de jing tho ko wa kerpang ha ka office ke yong deputy commissioner yong ko west jantia hyo chwai ko ha I kam ka seng de kerpat jori yo disi wa hadin kanika total curfew ko ka sarkar penbena ko wokut ko ha san wa je step yong kan nyau tri bena won ru archar arhawi ka seng de kerpat ko yo disi wo nyau hau wa elat ye ki kari ka mai olai ka mai ki kam chok lai ka mai ki ha kini ki por ku redep bat kam si benta wo penduna ye ka jing posted ka yong ni covid-19 manu khlam ha wi le thma ha gini gi sngi wan ka liang yong ka seng da kerpat ko wala ka sarkar buyu biang ko elat I ko mai kam jo ka mai man ki por ha gi snem guru dep ka sarkar usnya ha ko elat chwa I ko mai digi ot ki wen khanang yo man ko le sibenta ko I kam gi nong ka mai ko imja po nai kam ka mai ka ri yong I ko yo ye pendap penbiang ye ki khon gi ti yong I kam tam wakam gini ki por ke warok cisnem ke sarkar na khang chonong go